Yoga 910 samo 14,3 mm tanak i težak 1,380 g. Model Yoga 910 lako se nosi svuda, bilo da radite ili se zabavljate, za vama je ceo dan. Watch Band šaka kompleksne izglede, ne samo da izgleda zadivljujući, već i vrlo funkcionalno. Zato Yoga 910 izgleda odlično i pruža odličan osjećaj bilo da ga koristite kao tablet ili laptop računar. Yoga 910 posjeduje 4K ekran visoke rezolucije, osetljiv na dodir skoro bez okvira, koji daje veličanstveno oštar prikaz slike. Zahvaljujući ekranu širokog prikaza sa tehnologijom in-plane switching, prebacivanje u ravni, vidjet ćete sve zadivljujuće detalje dokumenta, fotografije, video zapisa, igara i web stranice iz svakog smera. Zahvaljujući celodnevnom trajanju baterije, ovaj laptop je od 360 stepeni nezaustavljiv. Prevlačenjem prstom preko čitača otiska prsta modela Yoga 910 omogućava jednostavno i bezbedno prijavljivanje, brže od unošenja lozinke. A posle toga sve teče glatko. Brzina Intel procesora najnovije generacije održava vašu produktivnost na vrhu tokom celog dana. Čitaš otisak od prsta podržava vaš dan od trenutnog prijavljivanja bez lozinke do trenutne kupovine na mreži. Sami sebi ste lozinka. Uživajte u najbolje što Windows 10 pruža, brzog pokretanja preko proširenog menija Start do potpuno novog pregledača i aplikacije Cortana.